Točno 5 minut je še do mojega rojstnega dneva. Noro. Moje 22. leto je bilo res nenormalno. Dobro jutro. Danes smo 27. junija in danes je moj rojstni dan. Iz Cimra greva zdajle v en kafič v center oziroma downtown. Tako da sem rekla, da vas vzamem s sabo, ker zakaj ne bi vlogala tega dneva, da se ga bom zavedno zapomnila. Tako da ja, make-up sem si naredila čisto hiter. Outfit imamo pa tudi. Kaj mi je Cimra pripravila. Cute. In šišo. Dolgo časa sva se hecale pa zabavale, da si bova šišo kupila, ker če živiš v Dubaju, pol že moraš imeti šišo doma, ker tukaj imajo šišo povsod. V glavnem. In zdaj mi je res šišo kupila. Na zdravje. Lušten se imamo. Sej lušten se imamo. Lušten se imamo. Res sem mislila, da bom v redu izgledala v tem vlogu, ampak so čustva čist preveč prišla na plan. Moje punce iz prejšnje službe so mi poslale en lušten paketek, eno rožico, ki imam tamle že postavljeno balončke in pa mafine. Ampak me je toliko presenetilo, toliko me je presenetilo, da res nisem pričakovala in pogrešam jih in rada jih imam. Tako da tule pa sam posnetek, da vam pokažem mojo reakcijo. Ker sem zvedela, da je ta paket od njih. Hi! Oh my god, what the hell? Let's see the photo. Wow, this is amazing. Oh, it's so cute. It's so nice. Wait. Oh my gosh, what's on the card? I don't know. 800 flower. Wow. Let's see. Oh my god, it's so nice. Oh! Wait, oh my goodness. I never got a package before. This is so nice.
Dragi moji, še enkrat res iskrena hvala vsem za čestitke in pa vsa video sporočila ter pa klice. Sploh vam ne znam povedati, koliko mi to pomeni. Rada vas imam in pa pogrešam vas. Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, draga Lucija. And to all my international friends, thank you so much for making this day so special and for making me feel loved and not missing my friends and family that much. I love you guys so much and I'm so happy that I met you on this journey.